Ekitabo kya Zaaburi eshura y'Iganana-na-mushanju okusiima Ruhanga ahabwa amaani ge n'ebirungi ebi yakorire Abisirayiri. Haleluya! Ahakuba ni kirungi okweshongorera Ruhanga witu eby'okuhimbisa ahabw'okuba n'ow'embabazi kandi okuhimbisa kuhikire. Mukama yombeka busya Yerusaalemu ataaruura Abisirayiri abaabingirwe. Akiza ab'emitima ehendekire hashemba obuhuta bwabo. Amanya obwingi bw'enyonyozi zoona zeeta amaziina gaazo. Mukama witu ni mukuru kandi n'ow'obushoborozi bwingi. Okwetegyereza kwe kurengire orugyero. Mukama akwatirira abacureezi konka ababi abanagira kimwe ahansi. Mweshongorere Mukama n'okusiima, mweshongorere Ruhanga witu n'enanga. Niwe ashweka iguru ebicu akateekateekyera ensi enjura kandi akameza obunyaasi aha migongo. Aha enyamiishwa ebyokurya byazo kandi ariisa abaana b'ebikoona abarikwaniira. Tayesiimira amaani g'embaraasi n'amaguru g'omuntu tigashemererwa. Kureka Mukama ashemererwa abarikumutiina bakeesiga embabazi ze ezitahinduka. Iwe Yerusaalemu himbisa Mukama, niwe Sayuuni himbisa Ruhanga waawe. Ahakuba akagumya empimbi z'amarembo gaawe n'abaana baawe abari omuri iwe yabaha omugisha. Areeta obusinge omunda y'emyatano yawe akwijuze engano nungi munonga. Atweka ekiragiro ky'ahansi ekigambo kye kirukanga munonga. Agwise ebirika nk'ebyoya amamagize ekime ky'embeho nk'iju. Anaga orubaare rwe nk'oburagaruka noho waakubaasa kwemera embeho ye. Atweka ekigambo kye abiyazya ahwise omuyaga gwe amaizi gagyenda. Amanyisa Yakobo ekigambo kye na Isirayiri amanyisa ebiragiro bye n'emicwere ye. Tahariho ihanga erindi ryona eryaragizire atyo kandi n'emicwere ye tibakagimanyaga. Haleluya!